Nawa manulian tu pun yung kokosanat kay sakaw. Rucung ada luka yang way pakon uya kupur toror kay yuwat. Ranwat ni alam April isak tuaw paran kaunor ya getrisak payo. O ranwat uyaran kapaisakan uya kupur toror kay yuwat. Jalan kagan katla motel ay men pagjalan katta o men pagawan paron paresan kakulian daiti o lolo. Lahan Speaker Ted Pwuhng Pamparon Sansad. Ombang samat kot sebuti lapalap kot saraw manaman orosun kot meteman magin kajen kat wasa koros ansu tegis kajen mangi me koros uyawir uyuyawi o pan uyawi sore merasongir mang samat kot lapalap pagir cakelep magin masen ta songa Senator Miguel Mike Loyola, Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Makari Miguel, Parliament Manglak, Senator Erwin S. Mobeck, Senator Sheldon Chi Knapp, Senator Norbert A. Perez, Senator Dionisio E. Simon, Mine, Senator Mitoray Simena, Senator Francisco Simram, Mr. Speaker. Members of Filman present, Mr. Speaker. Kailangan Chief Clerk at Chancellor mag-try may Eric Siliman o Chancellor mag-try sa bulman ka quorum karata try sa kakadlanan sa bulman tayo uya kubur. Kuya kumet ayman patrawan pagkakailan ran mula di siyang uya kubur o siyong pilew sa balban na lakap kulakay siya dahil siyong pilkatiyang nan uya kubur at pausela sa bulman tayo uya kubur. Amona tayo pan katla mo tayo floor miya may akot comment. Kailangan kumupuro yung sekretary wow. Sa salme Senator Carl yang ka-chairman pan siyang susiyang siyapang roll po kaya chuchuang aramas likuyo. Kailangan Speaker. Kailangan floor leader record and reflect by Senator Carl yang batyang uya kubur ranot. Masyular ano tuwan ay patrawan katayban kumbal tisang uya kubur o siyong pilsyong atalakap kulakay isak patrola. Sa ulmatay uya kubur arel.